Handphone baru Pak Yan? Iyalah. Wah, jual online apa? Jangan lain cai. Oh, di online tuh juga kena tipu Pak Yan. Kumi kekini kumi giwang masang kerut Aja sekan tuh ada antara kurir aja nih pembeli. Sakit yang barang sih misi tengah nih, beli handphone sih misi apa tengah nih. Mau belanja langsung den mau belanja sih timpal le cai cek online. Cerdas kalau tipu Mas Pak Yan. Ini apa cai? Beli sanggah. Hah? Mun beli sanggah plus betarannya juga ke sanggah dan misjana sih misi betara. Ija ada di sana mesti batara cai. Ada ketulisnya dijual sanggah plus betarannya itu. Bataran cai bataran pondasi cai. Karena dekat Batara Pondasi tuh. Ah, sing kayak pondasi beli cek ngambang sanggah itu. Wajar, makanya dong beli COD di online. Oh, tulungin di Pale muka usaha. Nah, jajagin di Pale mana ya Dari manajer restoran apa itu berubah jadi pedagang Pak Yan. Nah, paman masih ragu bersosialisasi ya timpak. COD lu mau lija ya COD.